Una ciutat plena de gent, famílies, amics, companys, molts desconeguts. Vivim una societat que ens té tan connectats i desconnectats alhora. Algú sap com es diu aquella veïna que surt tots els matins a comprar el pa? O li ha preguntat a aquell noi com es troba quan torna del gimnàs? Algú sap si aquell vell del primer segona té algú que n'estigui pendent. Tan a prop i tan a lluny d'un bon dia que mai arriba més a més. Ens tanquem en nosaltres mateixos, com centre penitenciaris portàtils. Ens condenem. Vivim tan connectats i desconnectats alhora. Ens tanquem en nosaltres mateixos, com a centres penitenciaris portàtils. Ens sentim sols, estan rodejats de persones. Ens condenem. Estic sola. Estic sol. Estic fart dels veïns estrangers del segon segona, que em tenen fins als collons. Rahela, ¿has visto el mando de la tele? No. Uy, Abu, pásame tu mayora. Voy. Juan, ¿has visto mis zapatos? No. Oh. Malik, mi passi la carta igienica? Non ce l'ho. Samir, ¿Qué? dove hai messo il pettine? Shaolin, ¿Qué? ¿dónde está la sal? No sé. Moja, ¿Qué? el champú. No. Juan, ¿Qué? vas tú a comprar pa. Vale.
Rahim, che paper de cuina? 20 persone in 15 metri quadri. Ma va tutto bene così. Jo em pregunto què pensa el veí fatxa del cinquè primer. Joan, el veí fatxa del cinquè primera. Abdu, el veí negre del segon segona. Em dic Abdul. Jo em dic Joan. Soc de Senegal. Vaig vindre amb patera. Jo vaig néixer a Badalona. M'agrada molt llegir. A mi també. Easy coming, ale ciucia sas. Amen zikne, kaçı cicalar. Sas ma eftamış, malaikana M'agradaria saber què s'oculta darrere del veí tímid i solitari del quart quarta. Ping ping! Next station, buongiorno principessa! Ping ping! Next station, Castello di Sicilia. Ristorante pizzeria.
La vita è una merda. Signora! Signora, per favore! Signora, hai rotto le palle! Non vogliamo aspettare subito, io già ho 700 euro di affitto da pagare ogni mese, non riesco a leggere il banco, non riesco a lavoro, stanchissimo di questo. Twister Sex! La vita è fantastica. Show fans,
per l'actor italiano, pessimo, del bis del C4. Sono io. Estàs preparat per ser el millor actor? O actriu? ¡Para la actuación! ¡Agencia Ramírez! Envíanos tu vídeo. Llámanos. ¡Ramírez! Agenzia Ramirez! È la mia occasione per essere un attore italiano, esotico in Spagna! Sono pronto. Fammi un video! C'ho sempre un monologo pronto. Sì, sì. Tacete! Silenzio, tacete, basta! Che cos'è un bacio? Un beso. Un beso... Pausa, 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 pausa. E sta un apostrofo roseo tra le parole... Amo. Te amo! Sì. Bueno? No? Buono, un buon video, no? È un buon video, secondo me è perfetto, no? Cosa dici? Buono? Buono, no? Vai, manda. Sicuro? Sì, sì, manda, manda. Vai, vai, vai. Ok. Vai, vai, vai. Zoom! Parole. És malíssim. Apa. És malíssim. No, això és una merda. Això és una Una gran merda. Eso es un poco ridículo, ¿vale? No, No, ya que no. no. Cosa hanno detto? Mi ha preso? Buon video? Fatto bene? Cosa? Bene, no? Sì o no? Sí. Ah! Pasa que quieren otro vídeo. Claro, è un altro video. Sí. C'è un problema per me. Sí. Uno más Más? profundo Profondo? y dramático. Profondo. Tengo. ¿Sí? Tengo, claro. Profondo. Tengo. Ok. Dave! 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 Io sono un ragazzo... Dove siete? È la luce all'orizzonte, quella è Giulietta! No, Dave! Dov'è la fiamma che arde dentro di me? Cosa dici? Buono? Buono? Sara? No, papá. Ah, lo so, capisco. Seguro que quieres enviar esto. Cosa dici? Andiamo? Vai, invia. Zoom! Mi hanno preso? ¿Sabes? Sì? Quieren un tercer vídeo. Certo, capisco, è un attore, deve farsi vedere tutte le sue sfumature. Sì. Certo. Sí, sí. Cosa? Vas Vas? melancólico y triste. Ce l'ha. La tieni su?
tenía sus tomateras. Eran su fruta, hortaliza favorita. Y siempre me llamaba su tomatito, ya que de pequeña tenía los bigotes así, bien rojos y el cabello siempre despeinado. Hasta que un día mi abuelo falleció. Y en su honor plantamos unas tomateras en su tumba. Soy Sara, tu tomatito. Nunca te voy a olvidar, abuelo. ¿Ves? Claro, es un poquito más. Bravo. Zoom. Oddio, no, ma è sempre problema, no, ma è il mio video, non... Cioè... Comunque io... Cioè, io comunque avevo... Cioè, Attenzione, Miles. Pronto? Sara, Pronto? Sara, Pronto? Sara. Sì? Sì, no? ¿Sí? Sara, Sí. le llama Agencia Ramírez. Hemos visto tu vídeo y estamos muy interesados. Estás contratada. ¿Contratada? ¡Sí! ¿Contratada? ¡Sí! ¿Contratada? ¡Sí! M'agradaria passar més temps amb la meva padrina. La meva veïna, l'hora per les nits. Em pregunto si estarà bé. M'agradaria saber qui viu al pis de dalt. Vull saber qui canta rap a la dutxa. Com és que us sentiu sols, estan acompanyats per tanta gent? M'agradaria no tenir por a pujar amb algú a l'ascensor. Que curioses són les històries quan ens parem a escoltar-les. Vorrei una casa sense un buit en fora. M'agradaria conèixer de veritat els que m'envolten. Cucu, Amore, sono tornato. Vivim en una societat que ens té tan connectats i desconnectats alhora. Mai passem més enllà d'un bon dia. Ens tanquem en nosaltres mateixos i ens convertim en centres penitenciaris portàtils. Ens condenem una condena voluntària.
vull estar més sola.